Odigrana je bila tekma 32. kroga prve lige Telemach med Bravom in Mariborom na stadionu Stožice. Pomembna tekma za obe ekipi, ki se skupaj s Koprom borita za drugo oziroma tretje mesto na lestvici, ki še vodita v kvalifikacije evropskih tekmovanj, a so Mariborčani tekmo z Bravom izgubili z rezultatom 3-0. Tukaj pa so najboljši trenutki tekme. Prvi 15 minuta, 300% prilike kod rezultata 0-0 i da mi je neko rekao da će poslije 15 minuta onako završiti ovako, rekao bi ne, to je san. Međutim, evo, protivnik kao u zadnje vrijeme iz svake prve situacije nas kažnjava, sramota me i moram da kažem, izvinjavam se svima na rezultatu, ali ovo što se nama dešava i kako mi promašujemo prilike, a kako budemo kažnjavani, nešto nije u redu, nešto nije normalno i da je jednom ok, ali se to dešava iz utakmice u utakmicu. Yeah, I think we're just in a bit of an unlucky moment at this time. You know, even when we play well, even when we create chances, we're a little bit unlucky. We don't take the chance, and then you know the game goes against us. These things can happen even to the best teams. But yeah, we need to show confidence. We need to show courage to keep going, to keep playing our way. And I'm sure with the quality of the team, the coach, all together as a team, we can keep going and we can turn it around for the final games.